say o kachire me say ye poison no na me lie o kire me baby a ye poison no ne se ne a o kasa asem no wo su because also mo dey fa fufuom it would di wie na onya crisis e ko do hospital no mu twa scan o mu twa scan no e no mu nsa di round bi di dan yam ti abrofo doctors ne fe say e cocaine wa memere asam me kan bi gino tweda mponya kopa anim be ye pani I don't lie say o kachire me say ye poison no na me lie o kire me baby a ye poison no ne se ne a o kasa asem no wo su because also mo dey fa fufuom it would di wie na onya crisis e ko do hospital no mu twa scan o mu twa scan no e no mu nsa di round bi di dan yam ti abrofo doctors ne fe say e cocaine wa memere asam me kan bi gino tweda mponya kopa anim be ye pani I don't lie tabrofo ni hu sa no wo mo dwene sa kwa na me mini cocaine mo fa ne to no owu Ohema Lumba kasem wa no usu na mo to na twene ye oda ho be 2 hours no owu ye ni ntam kese pa na me ka kire ona no oda ho be 2 hours no owu na o say akwa ina cocaine wa me mini no owu ye ti yan kusan kohwe na mo say twa scan na ade na nane e kire o say adageste eti ho na fedi omu titi no mu se poison bisi bi gino tweda mpo anim na me kasam wi Lumba kasa no wusu the man has really suffered and no na wesen ne yade no eti on air na omo ye nimu de eku no ye nimu de eku ne koye postmortem na me di we ye example men kan sesebe maami akoso say wa na poison I didn't say that ono akasa nso kan say yes e namfo bi he told me and I was very happy say Kofinti suba later ebe confirm say was in namfo the poison no efiro na yade ye bebre I know his medical report menya medical doctor I practice natural medicine license 1 ono anso ba me no ohummo a me de boa na me change na dua me ma na me yire ko ni fie ko kire na enema woni they know every secret concerning the disease pacho wutie me then I use this as example say munya say postmortem na postmortem in can say any postmortem the aye na is okay yem koja ne kwan na won home na wabre wa mo se makoka de yenka atem didie na kwa da mitimi nka bi ba me ka ba akon obi ka kire say mitikoto nyansa bi anim mitikoto nyansa nim and I'm saying look at this adana butiti Lumba sa adai dia make bia ne say abusuafo amutie mi Lumba ya modihye o ye dia ye spectators dia mo ye ne da ho twen mo etimo obi ansaranda na se 13 fo ye nkosie Lumba after that obi apeso ye bia no monye sa wo ba twen manso so be kansan yo na mo mo pesa mo put the role of abusuapani dia mo ye ti no chieftaincy will support you kuto bia no say busuapani be yi a na boni se one ye be so ni duam e be yire no eto one na se wo hwe say yakora ne de hye no why don't we know this esese yehu abusuapani nye ordinary na sabe wanyama wo hwe family tree a ya ka family tree ne de family tree no ne de Arnold. What's the family is like Ebusieti? Obo family tree. That's Obo family tree. Hey, you ready? Yeah, until the time me dey family tree assemble mo. But some say Ebusiapen ko nye moja. Ya ka family tree ne de. Eduane si on branches. Enti stem no ene maame a odi ka pa account for na ye come material no. Stem no ene maame odi kan na sefo etreko ti etreko ni na ye branches ana meboa ti ye dra ubo maami odi kan no ono kora nso no ye he edua ne root na e ancestors no bia ye nim wo mo because generation after generation ti ye bastem na for branches na ye ko ti ye draw Lumba busua family tree a branches no abusua pani ka ho etina ye to abayi abusapa ye yi no eti se Lumba nko awu ya na etimi ka se abusua pani nya blood
Oheneba, you check it. Let's say you pekwan bi ability man no na chese ye twi afade so e no bi bia so beka se aye si akama mu a eye man na run ye o twantro oba suggest chena busua pe no po be fa pa won fa oba di dabi ye ofia. It's all about busua pani lawyer or question busami chiro mu. No, contrary to expert witness, Safo can tank or buy. No, opani wa lawyer wa ante Safo can tank there na say. It's documented. I say. No, I have. And I have it here. And I say. Let me be one ante say because mami chiro mu. Tio one ante say. Obi wu a ewu fia eye busua pani. Ne mo consult ma no. Okay. I feel like watching. Or consult man, but information we dig go about say a man is here. Almost a man organize a year. Oh, lawyer. Information a bit do about no. Okay. Sir, me wadaje me tie wo mo asebe mo face o mo kasa mama me am say wane odoburu me tie obi ade me wadaje. Tie ne ye. Information wa bonten say eye ma ene sie obi. Eto munya ma Lumba sister sinsie no. Ntim pacho se ubra wu a wan na sie no. Ubra wu a eye busua pani. Ebusia pe. Yes. Na o ma mi su we. O ma mi wu a eye busua pani. Na woni mama nkla ha ne ma. Me papa wu ye, me papa wu. Abusua ye meeting. Na busua ka se mon kope besia. O mu nim se bia ne bakora wusika wu. They are rich. O mbe yon papa yi. But on back catch them say mon kope besia. Before back say mon kope besia ne, ye be discussion ahwe budget ya ye de be ye no. Abusua ni nyina o. Yes okay ye we de Lumba ye de. Ye de 100 billion e be ye. Ye wi a wo mu nim so o ma 2 bi a e hye omo ho. Eso ye nka say mo na mo fa sika me say mon kope besia mara. Me pacho uti ade na say. Na mo de sika ne be ye mo sika o. Ba indirect way say e ye abusua sika. Ye wi ye no a obi asika wode ba ye betia ma wo. Okay. Enna mo amo sika na mo misa mo papa mo pesa mo yehwe eboro so a mo besra busua pani se obi antana nche ye pese ye papa yi. Eno mo sra o besra ansa etulumba ma me wu ya mesa wu ye no obi anim se ono ana ye yi no. Enso wo sra busua pani waje permission Ansan. Yes. Esane ye na kamam. Me papa ye friend ye Ntim kwa utafo. Owu ye. Ohema me pe na me ye na yi. But abusua ni hia ai. Manka so obi anyina ncha me be ye yi. Abusua ni hia no busa ase de sika se ne be ye. Ene ye to adwene. They nobody was me ana me ye. Ene obi soja se ye de 5 billion. Nam so 5 ndi so ye nya ne 7. Afena busa pese enko pa bese amara. And so I took over the funeral. Ye wi ebu akonta. Akonta na ye tibu abi obi adi sika free ya dey. Aman. Na ye na ye well organized. Enti wo ba onua ba nsore nye ne bra ye is never true. Busia penny. Nti aje se ni nua ba na esre busia penny. You consult busia penny. Or the ye de mano. Ni nua ba na so odane ama wo. Otawachi me pache say eye nunua bema e na efrim nti obetumi asre busua panyin no say okay ebia ye kope busia koye yi na me fosti ana say bempoma me wo say sika na mo abone ebia in fact say 200,000 me wo ho ti me so say fe ye ni ma me na me ye obetumi asre utimi nsre ne sase emfa ye ma wo na wo ye yanka ne sa Oh, beboa ama abusia pani atawachi yenim say you sika. Okay, to beboa. Yes, enya sabe producer. Beboa na enya business ne dem wa ye na wato profit. It is ya be ma de obetumi aye. Dabi. The point ne say bibia hinge on abusia pani power. Okay. Say free ne ba ho, say free ni nua ba ho, say free wo biara. Wo dey further investigation. Na ka chem say meboa. Oh, sa na me de ne. Yes. Sabe so na o ma me ne free na papa enti o ahema o yigi na abusia pani ye de ope enso obi anim se udi ene udi bre bibia gina wo so meje permission o de man better but won say Lumba de it's like abusia pani is nobody
every day your allegation etia no your allegation etia busuapani wo bo wa yes say wo yes say onye free to wo ye bibi kro wo soro left and right so that edan ye de maso ana say dan obi antimi support the power of busuapani da it's not done how two for makwan wo hini bi e makwan okay wo hini bi e makwan it's not done enya kan culture enya Asante culture it's not done anywhere it is say one more feel say they should throw the towel then tentam yen nyina nka mo nye Lumba yen ahoho ne yen beta mochi people are ready to help Lumba aja ne kwama ya ma mo kele obia me kan ni interest impo obia moral awraho a na we mu na asamo kele na wo hia we ya fede ya bremo kura fede ya bremo asa so mo ntede ya now it pains me say mo na asamo ne kamo no mama outsiders ena esa de no sabe wo mo afom team league ni to wan efiri mu fie wo mo afom team league ni wo mo sise na o sise na yo do mo do Lumba mo da hwan mo do Lumba eye yo do mo do Lumba ntina ama omo pese pepeye ebeba pepeye ne fan say yi no pese pepeye ba anya sa na ye no on so camera na we so to obi abusua pani me we so to abusua pani me ba wo so me the court case be chase you usi so to obi so to abusua pani ya say aboa no utwa ni tia da aka bia ya homa owo utwa ni tia bia aka bia ya homa enti wabusua pani na ye tire of abusua obi edi right na obi gu na di mu ase a eye busua no na we gu ni yes